Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras nga amin papagayan. Ita ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16. Iti sa dinuman nga ayan ti apas, kan panagririri. Masarakan met ti di panagtutunos, kan amin akita ti kinadakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Vanjay, umay ka man biit dito yung kusina. Apay ka din, nanang. Ing ka man umutang iti bagas dita kantina. Umutang manan? Awan nga rod ti kwartak. Mabain ako, nanang. Saan tayo pa yan nakabaybayad apulos at utang tayo ijay? Kayat mo nga rod amatay tayo ni Tibisen. Anyamot ang tikas to'y akasasaan tayo. Ay, da kayo mo't nga men. Ay, nakagraduar ka mo't iti kolehiyo. Kastamot ni manong mo. Hanggang apay asaan kayo ang makastrek iti trabaho. Idi siyak tikas kada kayo. Ado ti trabaho. Diyak maawanan iti kwarta. Ikak dagiti naganak ko iti kwartada. Hanggang apay ada kayo ita. Manon atawan manipod naggraduar ka. Hanggang awan pa'y laang ti trabahom, Vanjay. Banji, laba man dahil ti pantalon ko. Magit kita magdaldalusa? Isumot lang aglaba ka ng madamdam ah. Eraman mo mutin ah. Katsi ka kumangay, sa dino ti papanam. Di talagang ruwar. Agbulakbul ka laang, day tatiam mo nga aramiden. No. Di ka pa'y tumulog dito balay. Apay nga agrik-rikyar kayo manen. Ni manong man, agpalaba manan. Ben, ado ti araramidan ni ading mo. Maan ano asi ka kumamutan ti aglaba? No di mo kaya talabaan, di saan lan? Ay, anyakot day jakabsat mon. Nakapigpig sa agpalaba pay laeng. Ay, sigurado, mapan manen iti ayan ti barkada na. Kat agawid to laeng no mabisinan. Ay, sakit at talaga iti ulo. Hello? Risen, No imawag ka lang, tap namang disturbo ka, 1 oras ko kan ka. ni Vanji da ito eh. Vanji? Di classmate mo di college. Kumusta? Long time no hear Imbag lakit din, ta isupay lang tinamber mo. Mabalin ka diya tulungan na ka makastrek iti trabaho? O sige, agkita ta, taagsarita ta. O anya, naka-order kan? Diyos laang kan tinapay ti order ko, Crisel. Si Kamat, ag-order ka ti kayat mo. Itatala ang anagkita. Big time ka siguro itan anya. Well, Ada ka di pa'y opening niyo? everyday hiring kami. Mabalin ka matulungan ang makastra. Maalaak na ta. Amo mo ti agbasa kan ang surat, saan ka di? Siyempre, college graduate Matlagayam. Apay ngamin nga itanak laang akinontak. Wan nga ron. Isaganam dagiti credentials mo. Siyak ti makaamukan ka. Di ka madanagan. Nanang, napanan ni Vanji. Rimwar, Napan man nun nakichismis? mapan ka no agaplay iti trabaho na. Anya? Maasyan siguro kanyak. Takanayon nga umut-utangak. Ultimo kanen tayo. Utang. Oo na yun, tagpasagid kayo manan ako na. Imbag tanalagip na ti agaplay iti trabaho. Si Kangay, manon atawin nga agis istambay ka. Ay, kunakon kat. Agsao kayo manan. Anak ko, bakit akon? Kaano mo't nga taaya amaramanak ti sweldom, Ben. Naisarag kon ti papel mo. Dito'y kalaan Orayam nga banda ka. Ay, madanagan na, Crisel. Basta lalaingam ti panagsumbat mo. O sige. Ay, itala ang ama interview ak. Kabaalam na ita.
Actually, naawat kan. Formality sake lang ang dayto nga aramidan dakan ka. Agyaman na, Crisel. Relax. Di mo ipadlaw nga agdandanag ka. Kumusta anak ko? Naawat ka? Naawatak, nanang. Imbag man, anak ko. Utang ko dahito ka ni Crisel. Di classmate ko nga agtrab-trabaho iti nagaplayag. Ay, kasta ka di anak ko. Kunak Wa- man no nalain ka. Ha? Ang kinasapulan pa lang ti bakar mo ngay. Ay na, Ben, agsao ka manen. Di ka kat agyaman ta nakastrakan iti trabaho ni Vanji. Kat, sika kumamat, Ben. Di mo pa'y napadas tinag-apply, tatakrot ka, mabuteng ka ang mapaay. Nito. Ay, Apay. agtal na kayo. Day talamanan ti pagapaan nyo. Mangrugi akon inton bigat, nanang. Ti mo na asweldo, itad ko kada kayo. Raymar, Oh, apay? nakita mo niya baro akadwa tayo? Ay, Wan. Inserek mo ka na. Wan, di mo supsuplaan Sino ay tinasungit nito eh? Siyak ti makalaban nyo. No pakitaan nyo ti madini Vanji. May atag trabaho dito akumpanya Vanji. Iso na laan taliklikam dagiti na apal at tao. Kaslamat na si Singpad da amin. Kunam na dayta Ngam nagbayag ka dito yan. Madlaw mo ton ti pudno nga ugali da. Kasta ka di? Basta saan ka nga agtaliklatan. Kan aggagagat ka, di nakibabain ka ni boss. Laglagi pam, asyak inang isarakan ka ditoy. Wan Crisel, amok dayta. O antoy, yawat ko kada kayo, nanang. Anya ti linaon day nga envelope. Kitain nyo Ha? Sweldom, anak ko. Buo dayta. Awan kasay na. Ay na anak ko. Maragsa ka na nakaigam iti sweldom. Manayonan tupay dayta, nanang. Panji? Raymar, tinagan mo? Break time nyo? Wan. Di magasak laang dito ayan mo. Apay, Tapno, barlagan ka. may papanitian niya. Agan-anad ka kini Crisel. Ha? No addaman tao anas kan aliklikam dito eh. Awan sa bali, no diday ta a babae. Taapay? Sutil day jay. Dakkel ti apal na. Anya? Amom ka di. No apay asaan ama iprompromot. Apay? Nagalas ti ugali na. Anya ti ugali na? No gumaton ti kadwa na, pirjen nan aging ga amatinag. Anya? Isungagan anad ka ha, Banjay. Amok at the potential mo amay promote. Nagagat ka na anos ka. Ngam, kita am ni Crisel ha, ang mga no isunto ti mangitinagkan ka ngagpababa. Kaya't ko ti pa nagtrabaho, Banji. Very organized. Thank you, sir. Gananos ka pa'y. No, adda pangibaonan dakan ka, aramida madagos. Kasta ti aramidak, sir. Be patient, Banji. No, gananos ka, adan to ti sumang bayagong kunam. One, sir. Anya ti magbagakan ka ni boss. Nakitak mat asimrot kay ti office na. Ha? Di kag talag iti dayta alakay. Taapay? Addaman manyak na dayta. Anya? Kat no adan nang idarong kan kwa na. Sekretariana. Apay? Dandani na ginundawayan. Anya? Apay, di mo madlaw ti panangkit kita na kan ka. Sabali ti kayat na asawan. Ingam, nasingpat mo. Ay, saan ka apaalilaw? Ibagbagakan ka dagitoy, tadyak kayat ama isagmak ka. Matikawag. Diyak amo no asino ti agibagbaga iti pudno, nanang. Ni Crisel nga tao, no dagiti kakadwami. Ay, talaga asaan amaliklikan ti kasta anak ko. Pinirjan, innapalan. Hanggang saan ka kumaa maipada kadakwada. Adda ka ijay, tapno agtrabaho. Wan, nanang. Aramidam kit titirumbang. Agtrabaho ka. Tapat siyak. Makitkita ti bosyo ti pudno nga agtrabaho. Wan, nanang.
Banji, amom ka diya nagmi-meeting dagiti board itay. Jak nadlaw, busy ak ngamin iti trabaho. Adda na kay baga, amangan no si kakano ti sumaruno ama i-promote. Anya? Siyak? Mm. Imposible dayta, Raymar. Apa nga imposible? Nakita dati potential mo. Saan ka di ani Crisel ti rumbang amay promote? Naalas ti ugali na daya babae. Kasano ko maamay promote ti kaskin kwa na ngay? Naglay nga absent. Ulbodan na pa ni boss. Kasta ka di? Iso nga itapay laeng kablaawan kan Banjay. Congrats! Ha? Si Kamat. Awatan mo tintima ko na Yaw awat ko lang nga rodain. Sige man laangan. Tay taman! Ben, sakbay arumwar ka. Tulungan nakman amang bagkat iti daytoy a cabinet. Apay nga iyakaryo ay day ta cabinet. Wen, taintun madamdama. I-deliver dan ti TV nga in order ni Vanje. TV? Wen, inggatangan nak ti Adim. Tapno sa anak kanon ang makikakaarubang agbuya. Pasikat. Apay anak ko, di ka umapal. Si ka alalaki ti awan trabaho na. Kasanon no mga asawa ka. Kasta ka dilatan, Ben. Anya laengen ti pagbambanagam. Agawid akon. Siyak lagayang man tinagbati di ti opisina. Di na kon inuray ni Crisel. Apay nga ta alikliklikan nakmata ni Crisel. Ada nga ta basol ko? Tibag ko. Ha? Ni? Anya da ito na ikarga dito bag ko? Cellphone mat? Ha? Pita ka? Ni? Apay nga adda dito unat tibag ko dagitoy. Jay mapukpukaw apitaka kan cellphone ti kadwami, sir. Nakita da itibag ni Vanji. Alya, Kabarbaro da a cellphone, sir. Kagat-gatang. Kanjay pitaka, ado ti kwartana. kasano kumaanapan ijay bag ni Banji? Simple lang, sir. Agtatakaw da ita babae. Agam, sikat inang isarrekan ko na. Agbababawi akaro da nang isarakan ko na, sir. Ay, Saan a deserving da a babae iti promotion? Tinaskan kan ko na kat maikat. let the board decide on that, Crisel. Saan ang agtatakaw, Raymer? Diyak maaramid dayta. Amok dayta, Banji. Amok adi mo maaramid tagtakaw. Asino kumati mangikabil ka dagijay itibag ko. Ni Crisel. Ha? Apalan na ka, Banji. Nangrugi dayta, idi makigaygayim kamin kan ka. Idi adan sayang ko nga may promote kan. Kasta ka di? Angam di ka madanagan. Amumin ti amin. Iso ti maikat, saan kat asika? Anya? You are promoted, Banji. You are the new supervisor. Thank you, sir. Nakita mi ti potential mo. You deserve this promotion. Thank you, sir. Baybayan mo ni Crisel. Agbirok meten iti sabali at trabaho na. Ti dakas nga apal. Ti mangitundakan ka. Iti pan nakadadaol kan pakaibabay na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo